I veliki pozdrav gledateljima kanala, dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa biti će prezentacija kamere GoPro Hero 11 Black. GoPro Hero 11 Black izašao je u javnost 14.9.2022. godine, danas je 20.9.2022. godine i pred nama su znači dvije kamere koje ćemo upotrijebiti za snimanje ovog videa i prezentaciju i usporedit ćemo malo sa nekim bivšim modelima i šta to novo donosi GoPro Hero 11 Black. Ove godine znači kamera se može nabaviti u 3 paketa. Prvi paket nazivaju Creator Edition. Taj paket je najbogatiji, znači ima najviše opreme, ali najskuplji, znači košta 660 eura. I taj paket osim znači kamere sadrži i Volta hand grip, znači to je znači jedan grip koji u sebi ima dodatnu bateriju koji produžava vijek trajanja same kamere, da se to znači cirka 4-5 sati bi se moglo snimati sa tom kamerom da se ne mijenja baterija. Osim hand gripa Volte, taj paket znači dodatno sadržava i light mode. Light mode znači to je ovako nešto. Služi da bi dobili dodatno osvjetljenje na kameri. Osim light moda znači donosi i media mode. Mislim ja ovo sve imam od prije, tako da mi taj paket nije interesantan. Imam sve dijelove. Osim media moda znači sadržava još i dodatno enduro bateriju. To je ova bijela baterija koja ima bijele rubove i znači ta baterija je izbačena ove godine kao da bi sa njom kamera bolje služila na hladnim temperaturama. Naime, ako temperatura padne ispod -20 stupnjeva, GoPro se nije dao baš startati sa baterijama koje su označene plavom bojom, a ova bijela boja baterija znači donosi nam to poboljšanje gdje kamera bolje radi na niskim temperaturama, a uz to donosi i dodatne minute u snimanju. Sada, uz znači taj prvi paket koji se zove Creator Edition, dolazi još 2 paketa, ja ih imam pred sobom, znači jedan paket je običan, znači gdje je u paketu samo kamera, znači baterija i neke osnovni kablovi, to ćemo vidjeti. A drugi paket se naziva Bundle, kao svake godine znači GoPro izbaci Bundle paket. Ove godine u Bundle paketu znači dobije se dodatna GoPro Enduro baterija. Dobije se plutajuća drška, znači GoPro koja može služiti za neke podvodne aktivnosti gdje se snima u vodi pa da kamera ne potone. Dobiva se znači naglavna lastika znači koja se može staviti na glavu da bi se nešto snimalo sa glave i dobije se jedna kopča koja se može montirati na kačket ili na šiltericu kako bi nešto dobili kao neki dodatni nosač za kameru. Prema se rijetko vidi da neko to koristi. Sada, pošto su ovo znači 2 paketa, jedan je bundle, jedan je običan, nema nikakvog znaka raspoznavanja na paketima, znači oba 2 paketa su zapakirana, šta bi po domaći rekli, kao neki škanicl papir, dodatno s ovim GoPro naljepnicama su označeni i s tim na donjoj strani možemo vidjeti serijski broj znači kamere. Sada, po težini jedino raspoznajem da bi ovo vjerojatno mogao biti bundle paket, a ovo da bi mogao biti znači običan paket. Pa krenemo od njega, sada bundle ćemo staviti po strani da vidimo šta imamo u običnom paketu. Znači skidat ćemo ovu naljepnicu. Evo ga, znači GoPro 11. Slično je pakovanje koje i prošle godine. Novost je znači samo sada dolazi sa enduro baterijom. Torbica je uključena u paket. Otvaranje kao i do sada, znači idemo sa povlačenjem
ovoga dijela i da vidimo, tu se to otvara. Evo, tu je torbica, kao i prošle godine. U torbici prvo nas dočekuje natpis na kojem piše da prije početka korištenja baterije potrebno napraviti update softvera. U gornjem pretincu znači imamo opis kako se stavlja baterije kartica i naljepnice znači za GoPro. Objašnjenje za GoPro Enduro bateriju i upute na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom, portugalskom, srpskom, slovenskom i tako dalje. Znači kako se koristi kamera. To nam sada nije interesantno. Ajmo dalje. Znači šta dobijamo? Dobijamo znači kabel za punjenje. Dobijamo jedan zakriljeni mont za montažu na kacigu. Dobijemo vijak. Dobijamo znači Enduro bateriju koja je zaštićena sa papirićem. Da vidimo. Enduro baterija je proizvedena 25.7.2022. godine. Znači, tad GoPro počinje štancati baterije i kamere, a u javnost znači dolaze skoro 2 mjeseca kasnije. Imamo znači kopču, standardnu, kratku. I na kraju imamo kameru. Kamera kao prethodnih godina dolazi zapakirana u papir koji je okružuje. Evo ga. Ništa novo, isti izgled kao GoPro 10, samo je nova oznaka na kojoj piše 11. Vrata za bateriju. To je to najbitnije. Ništa, idemo sad ubaciti bateriju. Napravit ćemo update ovog softvera. Pa kad vidimo neke prve dojmove, nastavljamo sa drugim dijelom videa. A few moments later. I evo nas natrag u drugom dijelu videa. Nakon updatea softvera, updatirali smo softver na verziju 1.1 koja je trenutno dostupna. Malo sam se upoznao sa kamerom. U prvom dijelu videa što sam zaboravio, znači da se ovaj osnovni paket dostupan je za cijenu od 450 eura. A dodatni paket, znači onaj koji donosi one dodatke, dodatnu bateriju, dodatni onaj hand grip plutajući, onaj lastiku za glavu i nosač za kačket ili za šiltericu. Znači taj paket košta 500 eura. Razlika je 50 eura, na neki način ako neko nema ovu opremu, isplati se dati dodatnih 50 eura da bi se nadopunio taj paket opreme koji svakako vrijedi te novce. Jel? Ako imate kao ja sve, onda vam je dodatno dovoljan i ovaj osnovni paket koji košta 450 eura. Ovako, sad znači malo sam pogledao kameru, šta nam ta kamera donosi u odnosu na GoPro 9 i GoPro 10 koji su najsličniji znači izgledom ovoj kameri. GoPro 9 je imala, koliko se sjećam, 20 megapiksela senzor, GoPro 10 23 megapiksela, a GoPro 11 dolazi sa 27 megapiksela. Uz tih 27 piksela ima nekih još dodatnih novosti. Znači imamo opciju znači gdje kamera zaključava horizont. Znači na dosadašnjim modelima bilo je znači da smo mogli nagnuti kameru do 45 stupnjeva i ona imala izravnavanje horizonta, znači kropala je sliku da ona izgleda ravno. Dok recimo sada na ovoj kameri znači imamo taj jako bitnu funkciju, znači zove se Linear Horizont Lock
i u tom loku znači možemo kameru okretati za 360 stupnjeva da bi horizont uvijek bio horizontalan, znači neće se doći do rotacije slike. Poslije tog horizontalnog loka znači dolazi linearni, to je znači linearni crop slike, znači imao i GoPro 9 i GoPro 10, poslije linear dolazi wide, to su također imali, poslije wide dolazi super vijev i poslije super vijeva dolazi nešto novo, to je hipervijev. Taj hipervijev to GoPro 9 i GoPro 10 nisu imali i to je također novost na kameri GoPro 11. Osim toga, znači šta mi se još sviđa, ima opcija Auto Boost. Šta znači Auto Boost? Auto Boost znači da bi zavisno od drmanja kamere, znači da bi kamera sama odlučivala koliko treba kropati sliku. Ako se kamera ne mrda ili ne naginje jako bitno, znači da manji kropa, da ima veći širi pogled na snimku. Jel? A ako se kamera jako trese, onda ona sama odlučuje da kropa tu snimku. Šta do sad na prijašnjim kamera smo morali odlučiti sami koliki želimo krop. Ako smo uključili najveći krop, a kamera se nije znatno tresla, dosta smo imali suženi kut snimanja kamere. Dodatno, znači šta sam još vidio, znači kamera ima novi meni, znači to je neki kockasti meni koji je mala novost, lijepo izgleda, lako se snalazi u njemu. Dodatno, znači šta mi se još sviđa, kamera nudi snimatelju da izabere kontrole. To je ovdje, znači ova kontrola na donjem dijelu koja se zove Controls Pro. Kada stavite tu kontrolu, znači kamera vam dopušta da birate sve moguće rezolucije, sve moguće FPS-ove i ručne kontrole. Kada te kontrole prebacite na opciju Easy, znači evo sad je prebačena na Easy, šta se onda događa? Onda znači u kamera sama odlučuje šta će i kako će snimati. Znači ne da vam opcije da mijenjate rezoluciju, ništa. Znači ona odabere trenutno na low light ili na opcije snimanja, odabere najbolje mogućnosti i to za neke korisnike, početnike je super mogućnost. Znači nemate se šta misliti kako ćete snimati, nego samo stavite easy kontrole, kamera umjesto vas odlučuje kako da snima. Dodatno uz te kontrole, znači imamo i video mode. S tim da video mode možemo odabrati znači kao najveću kvalitetu ili highest quality, ili možemo odabrati extended battery, znači dodatno trajanje baterije. Evo. Ako odaberemo dodatno trajanje baterije, znači to je gore žuta ova ikona. Šta se onda događa? Onda nam kamera ne dopušta znači da izaberemo najveće moguće rezolucije snimanja, nego smo onda malo zaključani, znači najviše na 4K, znači to je do 4K ide. Ako prebacimo znači ponovo taj video mod u highest quality, onda možemo koristiti sve modove, znači od 5.3K do najnižih modova koje želimo. Znači dopušteno sve, s tim da kamera tada vjerojatno se više zagrijava i vjerojatno više troši bateriju. Novost je HyperSmooth 5.0 koji donosi ova kamera. Znači krenulo je od GoPro 7. GoPro 7 je prvi krenio sa HyperSmooth 1.0. GoPro 8 koji imamo isto ovdje kod sebe. Znači on je imao HyperSmooth 2.0 što je bilo jako dovoljno, šta znam, još uvijek danas se lijepe snimke mogu napraviti s tom kamerom. Da bi evo sad došli do HyperSmooth 5.0, premda je to već sad sve teže primijetiti razlike između starijih HyperSmoothova. Šta je dodatno još bitno za ovu kameru? Bitno je znači da je
može se znači sad su stare kamere imale znači 16:9 opciju ekrana i 4:3. Znači ova kamera donosi opciju znači da je snimanje bude u pregledu znači 8:7, omjer stranica znači 8:7 i onda sa Quick aplikacijom koja se povezuje s mobitelom možemo znači u toj Quick aplikaciji birati naknadno, znači ako smo snimili u toj rezoluciji omjera stranica 8:7, znači možemo birati hoćemo li iz te snimke izvući vertikalni video ili ćemo iz te snimke izvući horizontalni video. Znači to je dobro jer današnje društvene mreže dosta podržavaju horizontalne videe i onda ako ćete to naknadno odlučiti da li vam treba za ovu mrežu ili za YouTube kanal ili za nešto drugo, možete odlučiti znači koju ćete opciju znači izvući, hoćete li horizontalnu 16:9 ili ćete neku vertikalnu 9:16. Što dodatno još mogu reći znači za ovu kameru? Ova kamera znači kompatibilna sa svim dodacima koje su dolazile za GoPro Hero 9 i 10. Znači Media Mod kompatibilan je sa kamerom GoPro 11. Podvodno kućište za vodu također kompatibilno iz 8 i 9, iz 9 i 10 na 11 i Max Lens, znači leća koja se može namontirati umjesto ove standardne leće. Ta leća je također kompatibilna sa GoPro 11. Ta leća trenutno znači kod 9 i 10 donosila je ovaj mod, znači da su se te kamere mogle rotirati za 360 stupnjeva da zaključavaju horizont. To znači GoPro 11 ima u seriji, osim kod najvećih frame rateova, znači u opciji 5.3K 60 frameova, znači ta opcija je isključena. U znači 4K 120 frameova, znači ta opcija je isključena i u Full HD-u 240 frameova ta opcija ne radi. Znači ta opcija radi znači na nižim frame rateovima što je rijetko ko koristi te frame rateove, tako da to nije nešto. Sa Max Lens modom, znači na ovoj kameri dobivamo samo još širi kut pogleda koji je 155 stupnjeva, znači kut gledanja. Dodatno ta kamera radi sa starim plavim znači baterijama koje su dolazili uz GoPro 9 i 10. Ništa šta još dodatno reći, kamera koliko vidim manje se zagrijava, sviđa mi se meni je pregledniji nego kod ostale dvije kamere, ima nešto znači veći taj senzor, 27 megapiksela znači novost. Jako dobra kamera, doradili su je. 155 grama, znači 1 gram je teža od kamere GoPro 10. Šta dodatno još reći? Mogu dodatno reći znači da uz ovaj standardni GoPro 11 Black 25.10. izaći će, moći se naručiti znači i kamera GoPro 11 Black Mini. Ta kamera znači neće imati prednji i zadnji displej, nego će biti za jedno možda centimetar uža od ove kamere, ali po meni je to veliki promašaj jer je ta kamera kao trebala je biti neka zamjena starog GoPro Sessiona koje dolazi u nekoj verziji 5 prije nekih, ne znam koliko, 5-6 godina. Međutim, šta je velika razlika? Znači, GoPro 11 Black Mini će imati 133 grama, znači bit će lakše samo 22 grama od ove kamere, znači i dalje će biti pretežak za FPV dronove, a skoro ispada duplo teži od bivšeg GoPro Sessiona koji je težio 74 grama. Znači 74 grama na 133 grama to nije neka velika, prevelika u biti, prevelika je težina, znači tako i samo 1 cm je užo od ove kamere, tako da ne donosi ništa znatno. A dosta se toga gubi, znači na toj kameri GoPro 11 mini neće biti moguće zamijeniti bateriju, nego će imati internu bateriju. Neće biti kompatibilna znači sa ovim
media modom. Biće kompatibilna sa Max Lens modom. Bateriju znači ne možemo staviti, premda u njoj kao tehnologija iz GoPro Enduro baterije, za koju sam zaboravio reći, znači da je još jedna razlika ove Enduro baterije da se puno brže puni od onih standardnih plavih baterija. Tako, što ništa reći na kraju, nego dobra kamera, sviđa mi se i svakako vrijedi update, znači na GoPro Hero 11. Ako ste slučajno preskočili GoPro Hero 10 koji ste znatno više zagrijavalo od ove kamere i manji senzor imao i donosio znači lošu bateriju, i dalje ta kamera GoPro Hero 10 u prodaji, ali sada po cijeni od nekih 400 eura, što je 50 eura samo manje od ove kamere. A budući da ova kamera ima novu tehnologiju baterije, par novih funkcija, više megapiksela, tih 50 eura svakako vrijedi više. Tako da GoPro Hero 10 više nije dobra kupovina. Toliko za ovaj video. Ako neko ima nekih dodatnih pitanja, to može ostaviti u komentarima, ili ne znam, ako malo nakon nekih iskustava u snimanju s ovom kamerom možemo napraviti još neki dodatni video, znači šta bi gledatelje dodatno interesiralo. Za sada toliko, hvala na pažnji i vidimo se u nekom dodatnom drugom videu.